dobra pizza i gvozdena vrata otvara. Kupila sam sinovima nove farmerke. Dejan koristi svaku priliku da igra fudbal i tras. Mrlje od trave i blata su tu. Sa običnim deterđentom postale su čistije, ali u poređenju sa novim farmerkama izgledale su strašno. A onda sam probala novi Omo. Novi Omo sa svojom originalnom liposistem formulom pere tkaninu temeljno, čak i u mlakoj vodi. Uklanja masnoću, postojane mrlje i sve tragove nečistoće, koje obični deterđenti ne mogu. Novi Omo je zaista pomogao. Izgledaju kao nove. Potpuno su iste kao farmerki njegovog brata. Novi Omo također uklanja otporne mrlje od masnoće, čokolade, kečapa ili sosova ručnim pranjem kao i mašinskim. Novi Omo sa liposistemom temeljno pere tkaninu i pruža vam najčistije rublje. Najjači utisak? Naravno, Feniks nekretnine. Coca-Cola, instant nagradna igra. Sipaj i vozi, yeah! Coca-Cola, Fanta, pali, sipaj, flašom litari podali. Vozi pa i gledaj ispod čepa, yeah! Nagrada te takva čeka. Da li će biti mnogo skejtova? Yeah! 500, vozi. Da li će biti mnogo rolera? Yeah! 100 puta 2, vozi. Da li će možda biti bajseva? I 5 skutera kao glavna fora. Coca-Cola i Fanta u novoj nagradnoj igri Sipaj i vozi. Za pobedu zdravlja Oligogal SE, ICN Jugoslavija. Nikolas centar Nikole Spasića 4A i u svim prodavnicama Nikolasa. Proleće, leto 97. Nikolas. Koktel sunca i vitamina, mora sad da prija svima. Šarka, repa, pomoranđa, limun, to je Confitalis. Sok od čuda stiže svuda, da osveži, da nas smeje, kao sunce što nas greje. Confitalis. Neka vam svaki dan započne sa prirodom. Knjaz Miloš. Najjači utisak? Naravno, Feniks nekretnine. Najteže je boriti se protiv nevidljivog neprijatelja, stresa, aerozagađenja i štetnih zračenja. Koristite organski vezan selen. Za pobedu zdravlja Oligogal SE, ICN Jugoslavija. Glas servis. Zamena autostakala u Beogradu 421-519, u Novom Sadu 413-311. Uživati u hrani znači uživati u dobrom ukusu. Ali posle svakog obroka javlja se opasnost od karijesa jer pH vrednost u ustima opada. I Orbit bez šećera pruža uživanje u dobrom ukusu, a sprečava karijes povećavajući pH vrednost u ustima. Orbit bez šećera štiti od karijesa. Od sada sve za kuću pod jednim krovom. Krov. Izlazi četvrtkom, koristan svaki dan. Vaša privatna moda. Dragana Ognjenović.